Iyi nkuru ntirakoze ibirenge hasi, ibintu byakomeye mu bice bitandukanye, uhereza Kabunambo kugera muri Uvira. Urusoro ni rwose, urufa rw'amasasu rurimo rurakubita. Mwegere hino nshuti za Rwanda, noneho ntabwo uyu munsi ndibuze gutinda. Making ashobora kuba kanze subscribe kino kiganiro, ugisharinge nibura inshuti zawe 10, ubundi ukande like, ibintu byose birushaho kugenda abimera neza cyane. Tudatinze rero, reka mbabwire ko turi kumwe n'umuganga uvura indwara zitandukanye, harimo amarozi, igicuri, amakimirane mu muryango, indwara z'abagore. Yewe aho wamusanga ni mu mujyi wa Goma, haraza Kituku ku kamenyetso ko guteranya 243 9 6 15 95 81, cyangwa se ukaba wamusanga ku mupaka uza u Rwanda na Uganda, hariya za Cyanika kuri 07 9 41 6 egera muganga agufashe. Sibyo gusa kandi turi kumwe n'umucuruzi wa YouTube uzicuruza ku giciro kiza. Nimero wamubonaho ni WhatsApp ni 07 8 9 6 turi kwihuta rero nk'uko amakuru ari kwihuta ku mirongo y'imbere ku rugamba. Intare za Sarambwe zikoze akazi gakomeye. Turi buze kwinjira mu bice bitandukanye, turi buze kwinjira amasisi turebe ngo bimeze bite, ariko inkuru nyamukuru ishingiye hano rwose guhera za Kabunambo gukomeza kugera mu bindi bice bitandukanye, akaba ariyo mpamvu uri hano kuri Rwanda. Tudatinze rero, mureke mbahere kuri iyi operation nayibabwiyeho. Byanambabaje cyane ko mutarebye ikiganiro neza, kandi nagiye mbereka akantu ku kandi. Musubire inyuma murebe ikiganiro, murebe operation Karimo uko byakozwe, murebe Intare za Sarambwe zari zigiye gukuraho ni internet y'Abatanzania, Intare za Sarambwe zari zigiye gukora hariya muri Marine Military Base, n'ukwinjira zikangiriza ibikoresho bidasanzwe bya Tanzania, ibyo abarundi bari bazanye hariya rwose. Rero ibyo bikoresho bya FARDC byari birunzwe n'igisike cy'abarundi cyari kiri hano za Karemi. Intare za Sarambwe zinjiye zirahasaka. Iyo ngiyo ni inkuru nabakoreye, musubira inyuma muyirebe. Nagiye mbereka na adresse uko operation yose yagize ute yagenze. Tuvaho rero tugaruke hano mu gihugu cy'u Burundi. Abarundi bashimuswe n'abakomando batazi, abakomando batazwi bagiye bagushimutira icyo bita umurundi, bamukozemo akazi gakomeye. Ibintu bigize ute, ibintu birakaze, kandi ibintu bigize ute, ibintu birakomeye. Rero aba bakomando batazwi bazengurutse imipaka 12 y'u Burundi, havuyemo umupaka wa Uvira. Bashimuta abakomando batazwi bagera kuri 24 bari barenze iyo mipaka. Ibintu byakomeye. Iyi ni message idasanzwe kuri Sebarundi. Iyi nkuru nanze kuyivuga, nayibonye guhera ku isaha 3:09 ku itariki 4 uyu munsi turiho, ariko manza kwitohoza akantu ku kandi kugira ngo mbabwire ngo byabereye he. Ese ni operation yakozwe ute? Ni Intare za Sarambwe zayikoze cyangwa hari abandi? Inkuba itagira amazi yagiye gukubitira abakomando badasanzwe bari ku mipaka itandukanye, yavuye mu mupaka wa Uvira. Ku mipaka 12 yose bahakura abakomando bagera kuri 24 bashimuswe. Uwabashimuse kugeza n'iyi saa Sebarundi aracyamushaka. Uwabashimuse kugeza iyi saa radari ziracyamushaka. Uwabashimuse kugeza iyi saha za AI ngo bazitumye ngo zibashakishe bamubuze kugezana n'iyi saha. Ntabwo icyatwaye umukomando niba ari inkubi y'umuyaga, niba ari inkuba yabakubise, niba ari segwakira yabagurukanye, ntabyo nzi. Beretse Sebarundi ko byose bigirute, ko Sebarundi byose bishoboka, ibintu byakaze. Niba bano bakomando baritoreje mu nyanja, niba baritoreje ikuzimu, kuko nge cyabatwaraga ngo cyaturukaga hejuru, ari kimanuka kikaza kikamubatura, ikindi kikasamura ubutaka bukabamira, ngo bayobewe. Natwe ubu turi kuvuga iyi nkuru. Uretse Rwanda iba yinjikagera, ntago turamenya ngo icyashimuse bano bakomando b'abarundi ni igiki. Icyo ugomba kumenya na abakomando batazwi bazengurutse imipaka 12, havuyemo umupaka wa Uvira. Barangije abana baragenda bagukorera akazi gakomeye. Bahereza Sebarundi message imubwira ngo uko watinye kunyura ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, reka twizere neza kuri butinye no gutaha mu gihugu cyawe, kuko watwaye bano bakomanda aracyari aho ngaho nawe yagutwara. Niba mubyibuka neza narababwiye ngo Intare za Sarambwe zigiye kugera
zibanza kuhagera mbere y'igi. Ndababwira ngo icyo Sebarundi arimo arikurura nonaha ni ishano agiye kuzikorera imyaka n'imyandiko. Rero Sebarundi yatangiye gusogongera ku gacuma k'agahinda. Muzehe Mutotorinyo imbere ku rugamba ngo byifashe bite tubwire. Muzehe Mutotorinyo ari we i Rwanda ari wenge ngiye kubinjiza imbere ku mirongo y'urugamba, habayo kubindana, habaho kurasa, habaho gukomera kw'amakompora, ibintu birakaze. Ku munsi w'ejo murabyibuka mbabwira ngo Wazalendo, FARDC, FDLR bamaze guhabwa ubutumwa bubabwira ngo aho bita za Kamanyora hanyuza amakamyo menshi apakiye abakomando bitoje neza, bitoreje mu misozi itandukanye, harimo za Bunagana, harimo za Rucuru, harimo za Rumangabo, bitoreje mu byumba bitandukanye n'ibyo batorezamo abandi, bamanutse buzuye amakamyo. Byumvikane ko ari urugamba rukomeye. Ababa kuri groupe ya Rwanda ya WhatsApp muyizo muri benshi, ababa kuri groupe ya Rwanda ya WhatsApp bo barabyumvishe. Twarababwiye ngo aya masezerano ari marasinwa nagakingirizo FARDC ndetse n'amahanga bakinga mu maso ya 23 bakazana MONUSCO bagakinga mu maso ya 23 atariko bino uko bigenda bitangirana niko birangira, uko bitangira turabizi nuko bisozwa turabizi de banda zarangira girute azarangira ashinza akarizo. Na niko byagenze rero, intare za Sarambwe zamanutse ziraza zinjira Ruvungi, zare nyinshi, amakamyo menshi. Amakamyo arakomeza aragendagera Sange. Abasirikare bamwe batangira kwiga mu bice bitandukanye ko bari bamaze kumenya makuru atandukanye ko za Kabunambo hatangiye kuza abasirikare benshi ba FARDC bakaza bigiza abasivile, ariko ko biteguye gukora akazi gakomeye muri 23. Intare za Sarambwe zahise zipanga mu misozi itandukanye izengurutse Kabunambo, bagutwikiye agasozi baragakubita. Umurundi, FARDC, Wazalendo ngo bahuye n'uruva gusenya, babakubise babura uburyo birukanga bitewe no kugira ute no kubarasa. Ni urugamba rero rwari rukomeye, ni urugamba rudasanzwe. Intare za Sarambwe zerekanye mo kari intare, zerekanye ko zikomeye, zerekanye ko zihagaze bwuma kandi zihagaze iki, zihagaze butore, zihagaze yewe iki, zihagaze butosho. Iyi mirwano rero ikomeye cyane ni imirwano ije ikurikiye amagambo ya Lawrence Kanyuka washimangiye ko bagabye ibitero simusiga ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Icyo kibuga cy'indege cya Kisangani kikaba cyari gifite ububiko bukomeye, babikagamo bimwe mu bikoresho bitandukanye, harimo amadrone. Ibyo bikoresho rero ni iby'intambara, na amadrone, indege zitagira abapilote na za Sikoyi, byari biteganyijwe gukoreshwa mu kurimbura ndetse no kurasa ibice 23 yafashe bagize ute babirashe. Bakimara kubirasa, ni message yagiye yihusigira kuri Ndayishimiye irababwira ati namwe turabizi neza ku kibuga cy'indege cya Merikiyo Ndadaye ko mwagize ute ko mwahazamuriraga drone, namwe turabaziye. Ubwo iyo ni message nababwiye guhera ku munsi w'ejo. Intare za Sarambwe kugira zibazire neza zagiye zifite icyo bita binetro, zifite na bayineti. Abana bari bambaye neza, bambaye za night vision. Abana barangije babakozemo akazi mu ijoro, barangije basiga message yihusira ibwira Ndayishimiye ati ikosa rimwe uri buze kwisanga nawe twakugejeje, twamaze kukugeza hano rwose mu birindiro bya 23 uri imfungwa y'intambara. Rero iyi operation intare za Sarambwe zakoze, mureke tubanze twumve rino jambo ryande rya Lawrence Kanyuka woni minjize none ahantu hakomeye. Communiqué officiel de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC 1-23, du 3 février 2026. L'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC 1-23, porte à la connaissance de l'opinion publique qu'elle a procédé
entre le samedi 31 janvier et le dimanche 1er février à la destruction du centre de commandement des drones militaires installés à l'aéroport de Kisangani. Ce centre constituait le principal dispositif de planification, de coordination et d'exécution d'opérations meurtrières visant les populations civiles ainsi que les positions de l'AFC M23 dans les zones libérées, notamment à Massissi, Walikale, Rutshuru, Lubero, Kalehe, Mwenga et Minembwe. Cette action est intervenue après de multiples dénonciations répétées et documentées des massacres de civils perpétrés dans les zones libérées par le régime de Kinshasa. Malheureusement, ces alertes sont restées lettres mortes, accueillies dans une indifférence coupable et assourdissante. L'AFC M23 rappelle solennellement qu'elle ne restera jamais les bras croisés pendant que les civils innocents sont systématiquement pris pour cible. Elle met en garde le régime de Kinshasa, partout où il persistera dans la commission de ces crimes. L'AFC M23 employera à neutraliser ces menaces à leur source. L'AFC M23 rappelle le régime de Kinshasa à faire un choix clair, sans ambiguïté, entre la paix et la guerre. S'il opte pour la paix, il doit respecter strictement le cessez-le-feu. S'il choisit la guerre, il devra en assumer l'entière responsabilité et toutes les conséquences qui en découleront. L'AFC M23 exige que le régime de Kinshasa cesse de chercher des responsables ailleurs. L'opération menée à Kisangani a été réalisée par les forces de l'Alliance Fleuve Congo AFC M23. Le régime de Kinshasa est pleinement conscient du matériel militaire qu'il a abandonné dans les aéroports de Goma et de Kavumu. Et il doit également comprendre que le recours aux drones et aux mercenaires n'est ni exclusif ni réservé à Kinshasa. L'AFC M23 lance un appel pressant à la communauté internationale afin qu'elle agisse sans délai pour faire cesser la barbarie du régime de Kinshasa, mettre fin à l'impunité des crimes contre les civils. Enfin, l'AFC M23 réaffirme son engagement indéfectible et sincère en faveur d'une résolution pacifique du conflit en cours. Fait à Goma le 3 février 2026. muzi hano icyo Lawrence Kanyuka yavugaga wenda mu magambo makeya ni bya bindi twababwiye guhera ku munsi w'ejo. Lawrence Kanyuka aratangaza ko kuwa hagati yo kuwa gatandatu no ku cyumweru uyu mutwe wasenye ikigo cya FRDC cyari ku kibuga cy'indege cya Kisangani cyahagurukiragamo drone zarasaga ubuhumyi abasivile kitaretse ibirindiro byawo mu bice babohoye. Ubwo ngaho ngerageje kubishira mu magambo mato agize ute mu magambo mato yoroshe. Rero urugamba rwakomeye mu bice bitandukanye. Tugiye kubanza tubahereze iyi update. Niko Majoro Minani mu ngabo z'abarundi yafashwe matekwa n'ingabo za AFC M23 twigwaneho ahitwa Bucumbi nyuma yo gukomereka bikomeye mu mirwano yahuzaga FRDC na M23. FRDC yaririmo abarundi FDLR Wazalendo. Rero uyu mukoroneri akaba yagize ute akaba yahakubitiwe bikomeye cyane, ndetse ibyo baboneye muri ibyo bice bitandukanye nibyo ngiye kubabwira n'uruva gusenya intare za Sarambwe zabakozemo akazi gakomeye cyane. Intare za Sarambwe muri uko kubakoramo akazi gakomeye
ni message idasanzwe bari batanze, barangije baravuga ngo uko byagenda kose, icyo byasaba icyo ari cyo cyose, ntago tuzigira tugira ute, ntabwo tuzigira twihanganira uyu murundi uri muraza agakora akazi ke ko kwica abantu, akarasa nta gipimo, kandi agerageza kurasa iki kuri mama 23. Rero amakuru mfite niko intare za Sarambwe ngo zikomeje operation ikomeye cyane mu bice bitandukanye, ku buryo intare za Sarambwe ibyo zirimo zirategura biri buze gutuma leta ya Kongo yikorera amaboko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Rero intare za Sarambwe zikaba zamaze gutegura ibikoresho bitandukanye, bamaze gusetinga mu bice bitandukanye. Ibyo bikoresho rero akaba ari ibyo kurimbura ndetse no guhana no guhana Ndayishimiye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Aho ngaho rero twagize ute, twahavuye imbere yo ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amakuru ntago araba menshi, za Runingo na za Ruvungi, impamvu ze Ruvungi ndibuse kubibabwira mu kindi kiganiro. Ndacyakurikirana ikintu ku kindi, inkuru ku yindi. Mwebwe iyi nkuru mbahaye muze kumenya ko urugamba rurakomeye, amasasa arimo aravuga mu bice bitandukanye. Ndibuze guhamagara afande noneho mwenyewe uri ari imbere ku mirongo y'imbere ku rugamba, atwibwirira uburyo byifashe mu kindi kiganiro. Icyo usabwa nta kindi no kuba stay on Rwanda 250 kugira ngo aya makuru utaza kugira ute, utaza kuyacikwa. Urugamba rero rwo rugize ute, urugamba rurakomeye, ibintu bikomeje kugira ute, ibintu bikomeje kuba bibi mu misozi itandukanye ya Uvira. Ibintu bigize ute, ibintu birakaze kandi birakomeye. Nshuti bakunzi ba Rwanda, reka nizere ko mumeze neza, natwe tumeze neza. Ibanga ni subscribe, ibiganiro byacu nakagaruka mu kanya gato ngako guhumbya afane naboneka, turibuze kwinjira imbere ku mirongo y'imbere ku rugamba, kuko nonaha nagerageje kumushaka ariko menya urugamba rukomeye naza kuboneka kabisa, turibuze kwinjira dutotore akantu ku kandi.